kasta iti taraon, kasta iti salikwa, kasta iti gamgamit. Ngayon mo yung numamon ni Kristo. Ya po Jesus, itabiyag mo, mapuko man aming bibigay na ragsak lang. Ngayon tipod nung aragsak, kakabsat, kaya tayo maadaan katipod nung alangan-langan kong gano'n. Dahil katipod nung aragsak, na uri awan kwartang, makapagkanta ka, ipidaydayaw para kong agut tao nga agut kwartana, ngayon no kitang turok rupaga, noong ikas na maragsak na tanong. Agut tao nga napintas ti kutsena, buwapot luglugan da, ngayon no makarindat bigat, kaan na makita, naragsak na tanong. Ayan.